Ghana for pensam ke kapa wabusia Kyekyeku ni Dr. Likee nsem bi kokọ wo mo na say the media no so bia befe bia Kyekyeku ni Dr. Likee ayi say Kyekyeku ni Dr. Likee omo nkasa na bi di wo mo de ka ho ana me pesam di ni nyina ebro Dr. Likee na nkasa ba be kasa yes opoku bi osenso kasa na me no kasa bongo ideas nso akọtwero nsem bi afa nkrofo imi no eye Dr. Likee ani Kyekyeku ahai KwakuSmart subscribe channel ne ma me pa wo chew bo modern so be subscribe ama me se ne be ya mnya di tuma wonsa ebeka kwa TikTok follow me isanse ho ye bo adwuma e wo honom ahai KwakuSmart TV bongo ideas na so na media no so a esunia obia ekafa Kyekyeku ene Dr. Likee omo relationship no chese Ghana de aya na onu omo goroa na se duru baabi na se wonhu omo hu one wagudifo ana wadamfo a nipa na ne nantena omo fi se ye bibi bone enu nti no krofo bebre na ekasa efa Dr. Likee ana Kyekyeku nsensemo na bongo ideas ekwocheno ye ewo ni Facebook page o say it's starting to look like there is a small beef between Kyekyeku and Dr. Likee. Let's be real. Kyekyeku was one of the main reasons Dr. Likee's skits were actually funny because Dr. Likee alone, one-way comedy, always eating and pouring food away like that is his calling in life. Since Opoku Bilson joined the camp, Kyekyeku has been missing in action. No skits, no scenes, nothing. Even yesterday, Dr. Likee and Opoku Bilson started a whole media tour in Accra for their new series. And Kyekyeku didn't even post it on his page. Hey, Kumase Nyonko. And some say, Anna Bongo ideas, a coach noye, I on the Facebook page. Nya Bongo person change na ane se. Chese, Dr. Likee na saying one Kyekyeku, ohu omubi. Na ase, beef kitikiti bi koso. Awanu de tu onu Bongo ideas no. Dr. Likee skit a wo change na ano. Aya Kyekyeku omubi a ana efe. Na Dr. Likee kwa woko nyina ano. Trend a wo trendi nyina ano. Dodo na ifi Kyekyeku because Dr. Likee ne ho nyasre. Nyan ho osiri ni nyina Kyekyeku. Yes. Na nya Dr. Likee enima ne se onu de na wo didi na wo hwe aduane gu form na chese. No ana onu de ohwe aya ne calling, aya ne frɛ anyankopon ye dem. E de man. Yes. All right. Na afen so no since ya Opoku Bilson join Dr. Likee camp no ohun Dr. Likee ni Kyekyeku bi na so esem we ya ko so nyina enye bongo nko a ana be choncho nsem we media so ni bebre eso abaye de obandu nti enye bibia no betimi aye do betimi akọ TikTok akọ search ye KwakuSmart ni nyina wo ho no mo ensem microphone ka ensem bebre bet enam se mi pese video no bet titi na ne tie nie Dr. Likee grant interview ye nyina ni movie obe premiere e wo National Theatre Accra oni na nam na okoto e wo TV stations radio so ni ade ade na okopie mu TV3 na ho no mo ana question we epie ma no question di kan ba ye almost say Dr. Likee nansen woni Kyekyeku ye hu bio ensem say na omo kai where is Kyekyeku and why he's not seen in his skits nowadays. Kyekyeku, how do I say it? Kyekyeku. Yeah. I say obi bi say over here. Me nyina no ho ana okay we Baby you da no mama. Unsa na me see unsa asema me kan no ebi na pie wa ha no enipa no doso they say producers na doso unsa Kyekyeku nso ne 30 na betimi akọ ha mo so akọboa obi ena obi wo ho a obefa me onfa Kyekyeku obi obefa Opoku eni Kyekyeku onfa me ana onfa Sefo nti adwuma no separate sa nti enche series more say beautiful ochia me wasinana wasuma Dr. Likee say bibie ni hono ma ekoso na onu do ni Kyekyeku entam eye fine pa oni Kyekyeku entam ye fine ni mum sometimes skit ni bi wo hono ma yes ayo mo chino ba no yes o ma ne be yiyi mu ehu o acting na actor yes enya no kwa obusa beside say oni ajako le wen ne kwakumenu montam te say le wen kwakumenu mu montam te say ani ahwe social media che me am nwa kwadwo wizi o ye ni premier me ne na wa ase ya ne me na sa ye adwuma ye ka bom unse adwuma no ebi wo ho a ya na ye some tricks bi ne e kan adwuma no ho tricks ben sa na wo oh say wo betene say ye see we ni we nka we ni we ye say ba say for player ni player ye kwesi a ye didi ba didi we na we bo house na me bokotoko a ye be bo match a ye nya nwiafo ye bo wi a ene ye nwiafo eti obu ko timi hwa act na oni nipa na act no we me hwa oni we but e rule no me no bia no aye ne no me no bia ni problem abusuan wati ni nyina wo wasumti ya na wokojina bia aka ya no wahu de we ya obeka no se enya hwe Dr. Likee skit ya ayo da watai de ma ho fefu etu nufu sama ni nyina onyo free here. Please ask the doctor without PhD where he gets his fine women from. So ma fefe na onyo me yi no onyo mo efa. Almost adwuma ye nti se me hu se bia oba bi
and will be jam baby could didn't commit me I did how I will see and I command meet me a number. The person coming no ye juma. But one was acceptable on source, they were interested. Now the chef was me. Likee. Now, yes, she Juma, we now. Hi, KwakuSmart. Me that's so now Benaje Benau share me. But more than so subscribe to my YouTube channel no. Na ko mi media platform is na KwakuSmart TV. Macrao.